This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ole asole nei fata wa ina mo ole fana. Fana ukuma ole tato ekalesia. Ai me se fana ukuma ole lanana. So ole nei tayao. Tato abele vinga ile tu. Fa fitai ya tiya. Ono lana me alu fofo ai mai. E hala le fana. This is the day that
tala mai le langi le mamalu o le tua. O whaalia fo i le vani mo nimo le ngā wenga o nā ao. O nā tātou utitala. Mātou lolo tutu i lumo la o fio i ni tai ao le ni. O mātou mawhauwhau i ngā wenga o le ni asu. Le aso e whatau i nā Aso Tamaiti o mātou nuku o mātou kalesia. O maia i ai mātou le ngāna i o la o fio. Apusino mātou Tamaiti te tutasi. Mātou e le tau langa e ma ia ma malie i ato e. Loving and precious God, we are gathered here in celebration of Children's Sunday. We ask that you grant us the newness of life so we can discern your presence on these hallowed grounds. Amen. Tato mata nesa ringa nesa e te tina tato e special choir. Aso Sa special choir. Oh
te whanau ma le malu o lau. E talo whatu fo i le o whi Manuia i suni o ao, o watu tua. Kia mai Lotu Tamaiti ai te akono. E fo i mawhtanga tina. E talo whatu fo i e tatou malo, o whaiona se si mai mo o tatou whaitapo inga whatasi. I'd also like to extend a warm welcome to our friends who are joining us online. This is traditionally White Sunday in our community in Samoa. And it's lifting up children. Not just Samoan children, but children around the world. With everything else that's going on in the world, there is no doubt that a lot of our young ones, adults and children, are heavily impacted by what adults do. So it's my prayer that as you worship with us, that you get a glimpse of what God is up to in the world. Through the reading, through the reflection, also through the telotos. This morning you'll be able to see and discern what God is doing and hear the invitation clearly about what you ought to do in the world. But Timinela Tato, Fasanga Tato Tamusanga, Taina Tato, Maftanga Tatalo. Let us pray. The tua to Jasi pa iai. Le tamai tumu le lofa, ma le lofa muti pa le lava la ofio. Le te ringese Lotu Sa, e tele lofa. E le umi fo I o e ita I seisi. Le misterio la ofio e le mawhai al tangata. No tufia. I le malamalama ato toa fo I le tangata atamai I la ofia. Si wamana lava e whaali manino I ate ia. Ale ia I matou fo I le whaatuatua matou tele loa oe. O whea lava le malio matou pespesenga le leia matou kuku. E lema whai lava na matou I loa la uwhi. Se whanganaro mamao matou roto. O matou I loa le nei le alie. Lema whai e matou na usia. Le pa ia o la uwhi. Le whalatalata atu fo I o tangata wana o se mea te tai. I le ato. E tau mate pe matou te maua, la ufio ma lo finangalo. Lo matou usu mai fo'i lo fale tāpua e pe na matou masani ai. O na se foe whae le tau lo matou whamoe moe. Awa ale tō mai lo pule. Ale tatala mai lo finangalo. Ale busuina o matou roto te totasi lo wangana pa ia. Matou te ta ape lava e pe na matou woma iai. Matou te le maua la o fio. Whaamaina fo ti apolo lo matou iai lo fale ta buai. E whaima o wala e whalo te le ina ai lona malo. Ane e whaali manino lo walo e Yesu Keriso. Wa fio mai la o fio ma o e nuti mea fatasi mai matou. Na whanau I le whiwhine ma o polonga I tu la fono o le no foanga ma le taini. Ono lo fia maramalama ato toa I le tangata. E ui lava oio le tua na e whaia le tangata I lo lava fatusa pa ia. Ane e tuku iai le mea lofa o le sapatonga. E tuku I ele whaitalia e whaia lava e ia na whaaiona. E fili ai oie I le lelei po le leanga. E le lelei le tala I le matou
pale whengai ma lau fio e le amatanga. O whaongai le tangata rona sa o tonga e whiliwhili e le leana. Talu mai lawa i le nā amatanga i le whatoanga. O e sa ili mai bea i a mātou. E o mai au tu la fono, e o mai a perfeta e whamarana lama a tini le winga moni o la o fio. E masa sa mātou le atali e ina. Ono le ma a o mātou loto, o le mātou tāpua i atua ese. O le manuia ai ngā ruenga perfeta. Ei ulawa ina e a wina mailo walo o Yesu Kiriso. Lo lava manatu, la mātou whaaroalo i ai. Ai pangalea, lo mātou whasatauro i a te ia. Lo mātou manatu o ia e mafua ai, e whale tonu i mātou. O e whasino me fo i a mātou le me ao tawara mātou sawa mali ai. E ono le whatu lava o mātou loto. Ono le maa o mātou ua. Ono le mātou tāpuaki i atua ese. Ua le manino ai o na mātou whalomo atu le whetalai mai o lau fio e ala i loa. Mana tua i mātou wana tue upu i lungo le sātou. Ua tau nuku. Ina ua ta pena e ia le tongi ola, e tongi o le nai i mātou. Le mawhai le tunga mau na tā fiofi o ia. E no toi tū manu malo o ia i le asu tonu. Le mea nā la vea ai ne yaso maso tā mua i leo piosia. Na utu e o mātou tua āle nā tala i no vato misionale lalo i o mātou lau ele ele. O mātou aia tufo i le tūlanga o ia i le tangata Samoa. O na mātou whai mai lea, whaopa ia o mātou o tunuku i lau fia. E mea foi o lo tala ina aina tala le leia Yesu Kiriso. O lea mātou te poto i ai. E mo whape ina o na mātou whaia i le ni tai ao, e le ngata i ai mātou i nei. E so se mea lama o whapoto ai se tō rua po se tō tōru. I le lalolangi awa, e whapenā nei ai. Ua mātou stalo le li i e iai lau whakamuianga i lau e kālesia Samoa. E ngata iai mātou i le nei whatawhaitau langa. Whapefo iso se mea o le nei atunu o Amerika, lo poto ai lau whanau. E se lavala mātou o atu i lau o fio. E le pei o tangata papa e ma tangata Europa. E le pei foi o tangata uni, Seina. Ma isi lanu mga ngana o le lorlanu. Mato te atu a whapea i la fio. Whaongaina ai nga ngana na mai o mato tua a i a mato. Le foi lava e tau mawhai e ma manu ai le whanau ma le tutulanga. Lo mato stalo le ni o e te tūlafo ina o mātou whamoemoe. O mātou poto i le nei aso, mātou te whamana tuina le aso whanau o Tamaiti. Le aso o Tamaiti. Whatau e ina e Tamaiti lo mātou lu. Lo mātou ka kālesia. E peise i e le tāua e isi teni o le tausanga. Au le nei lama manu lauti le nei winga o le tangata. E fia tusi lona lima, ma fia iaise ne ave iai lona manosi. Lea ua mātou whapea ina ai. Le whaongaina le nei Aso Sa ma ua kopano le nei tūla. Mātou te mawhawhaua i le whanau. Le mātou staro le ali. So se mea lawa o una i ai Tamaiti. So se mea ele o a oina le le iai le whanau. Ia o atu iai lo ngā maria. As we celebrate Children's Sunday today, Lord,
We are mindful of the war in the Gaza region of the world. We lift up those children that are impacted by policies that are not favorable to their well-being. We lift up our role as a country in funding some of these atrocities. And we ask that you give us clarity, that you give us the gift of discernment, so that we are mindful that though they are far away from here geographically, they are close to your heart. O mātou manatua ia tupulanga talavou, o lo awhaina lo lātou soifua, ona o le pulele uma tangata mātutua. O mātou tatalo le li ia o atu iai lo whamawhanwhananga. Aruenga o lo whaia e kālesia ma whalapu putonga. O atiae ona o Manuia o Tamaiti ma tupulanga talavou. O mātou tatalo le li ia o atu iai le malosi ma le mana o lo lofa. Talo mai le Covid-19. Wa matau na mātou i loa ngā ruenga whaia oma na o ina ai Tamaiti whawhia oma. Ona o le pisi lava o mātua, tele o ngā ruenga ma pile tutongi. Sa le ma whaie la tongo na marama lama. I ngā ruenga o whaie whaia oma i whale au. O vea le Covid-19 ma mea o whangu wai o lātou manatu. O lātou i loa foi, o lātou whesili, pele o le mea lea e te tawana whae i lātou. E o tele ai le wāwao, o tele ai na langa issues, a whaina i tuku langa talavo o tamanate. O mātou te talo lea li e. O e te tulafo ina lo mātou whamoe. E maua e mātua le toa, maua i lātou le malosi, e whaau pe maina fo i lātou i au pema ese. E tali atu ai ngā ruenga le whini, o lo la matia ai so fua ma le olo al whanau. O mātou mutua le li e, tama whanau o Samoa o tu ina atu lo lātou wola ma le so fua i vai ngā au le maloa. Sili pea i mātou pele o le whakaina sili e lea o tupulanga talavou o lo mātou tunu. Isi le mea o la mua ai tangata Samoa. Sili atu mātou. Vai ngā au le nei tunu. Nei loso se isi lava stete o le yuni. O mātou tatalo le li ie. Whaali mai pea lo wa ngā pa ia i mātua ma te taki o mātou tunu. Mai se te taki o lau e kālesia ma whalapu kotonga. Lo otu iai le file mua le ranaranga. E iai ea se isi o wala. Whaonga ina le iai le sofua ma le ola o tukulanga talavou o mātou tunu. Le tua sinsini ese. Tuli mata iatu peo mātou loto ma manatu i ate oe le li. Wa oai ea a mātou lo i aide a whai o i ate oe upo le oa. O mātou nutua e le nei teimi ta māma tina mātutua o mātou nu. Lātou o i teimi whaina tā o lātou soifua. Nisi fwoi o le maua le mālosi e lava mai ei sa minga whai tele e o le nei. O mātou tatalo i a tuli loina i lātou le mana fide mua lo wanganga pa ia. Whamatala loto pea lo wanganga pa ia i ai lātou. I ai lātou le file mua ato toa lau file. We lift up the churches, especially the ethnic churches. Those that have borrowed the theology from the Eurocentric gospel. We ask that you give us the boldness to re-examine those theologies. Just as the children remind us of the newness of the gospel, may that idea
invigorate us, and give us strength, guidance, and purpose. Ia, ora mātou tatalo whetele le nāle ni. Tele nisi mea mawhai ona mātou tatalo atuai ia te oe, awa loan esi na fia mamamai. O mea fo ilo atu ngalu wai o mātou loto mamanatu. Isi o mātou a inga o lo whengai ma whanoanoanga o no mawhutanga o le petia o no leoti. Ele ngata fu ilea a tofu a tangata ia ma whawhita aoni na oe lama ma whai o na patu ia. O mātou tu ina atu nei numo o la o fio i le neitai ao lea ni ie. Se ie tani mai a tusa ma lo wanga le lei. Nala mātou titalo ma la mātou olema. E ala atu suafo Jesu Keriso lo mātou lihi ma lo mātou whaola. O mātou olema ma la aua tua. Amen. Ala tātou tu pese o sami ala pese. Mai alea i ona whaitauna i ole tātou tuspa ia. Ina tuatura le awa noa ina i tātou a inga mai tātou o sa auni mai e mōni mau i aso whanau i le tausanga. At the end of this hymn, we'll be reading the chosen scriptures, and then there will be an opportunity for our families and friends to share their tauroto for this White Sunday.
malo nuku malo e kalesia mai mato uma. E whamaina lo ngā mapaia e whautele nai lo fina ngalo ele menei. We ask that you receive our offering, not just the monetary offering, but also our hearts as we offer them unto you. In Jesus' name we ask. Amen. If you're not a toilet, that's all for to win. My idea, you're not a toilet, I'm no whanau sa ni mai ala tō tō roto, so se si fo I whia mori mauri ni tau sana. I le Aso Sa o tō whaina mo whanau. O le mateo ni ta ope nosu kutasi. Fo pe tōsu kutolu, fo pe fast food wano. La tātou whetau whelawhelo whai iai. Our text this morning is taken from the book of Matthew, chapter 21, verses 33 to 46. We'll be reading responsibly in Psalm 1. Mateo lus futasi for patos futolu fas fuono. Latato fetau whelawhelo iai. I o tō whaalomo mai le tasi whataoto. O le tasi matai na whaina tō vini. O I aloto aina I le ai. O eli ai le soni ngā vini. O whaia fo I le olo. O tuina atu e ia I ngā lulu e vini. Nā malanga ai lea o ia I le ese. Pu'ea I lea o e ngā lue I vine I ana o auna. O lātou sasa I le tasi, ma whesioti leisi, ma whetoni le tasi I maa. E muli ane o awina atuai e ia o rona tali I a te lātou o whapeane. Mato te awa mai I lo watali. Malato pueine I a te ia o lafo I a te ia I tuora tō ine. Nalato whasiotia I lea. Lato whai mai e le I a te ia. Ima tua whaumatia e ia nā tangata ami o leanga. Na tuina atu waile e ia o le tō vine I nisi tangata ngā rulua I vine. Lato te batu I a te ia o na fua I o na tausanga. Me leo te whai atuai I a te oto. E apesea le malo le atua I a te oto. Ai tuina atu I senu e au mai ai o na fua. Whetau se o e whai unga. Maana tu lafo ina e tu funga whai whai. O whai lea ma maa tu I manu o I to runga.
Ia te mai le tu ala tatou whitau na whanonga I upu ana whia mama ia. Tuma watu pe a te ia o na lava me inga. Nei se I oa ni whanopau. Te mine rato atu le awa noe tatou ainga. Me rato fui whiwhainga rato mori mau. Ia wawhana tuina o le aso o le whanau ni tausanga. Talo fatu pepe e tau matalitali I tatou se e nei stasu pasolonga o latu tatou puntini. So, ia manai a fula le lafa ia tua le fasolonga. O nei e tau matalitali tatou ia le alu mua mele ai o to e aso, Jennings, ia so o I leo le ai ngau mātou, ia ona so o leo le ai mo me taia pe wa inga ia le tate I loa. O ia, ona tuko tu leo le la ba so se isi la ba e fia su mai lunga e fesan san moli mau le Aso Tamaiti. Testing.
1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 7. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. Love does not demand its own way. Love is not irritable, and it keeps no record of when it has been wronged. It is never glad about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Matthew 22, verses 36 to 37. A lawyer asked him a question to test him. Teacher, which commandment in the law is the greatest? Jesus said to him, you shall love your Lord, your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and first commandment. John 3, verse 16. For God so loved the world, he gave his only begotten Son. Whoever shall believe in him shall not perish, but have everlasting life. Love is simple to understand, but it takes a lifetime to master. Tele la wafafi tau le fetaya katato i me dio lama. Au le lufala wale tu e whamau. E le fatua o ia luna lufa. He loves without boundaries. He loves without hesitation. Pio tala le tali whamau wapia. Wai lomo ma atu fo yo ia no tama. Ona mutu vale ne o luna alfa. Wa momo atu o ia. So he saw him coming. He didn't hesitate. He ran. God's love transcends above all. Ole alufa la vole tua. Etu Lord. Luna alufa tu lole na luna mailo na alo Yesu Kiriso. E maliu mo tato o sala. Toi tu mai le tu mamawa. Le ne o tato mawai le sa toma. O tato pene ia I le tai au. O le mol mau le al mato aina. Ma o le afa mau tu mina mato mol mau. Il mato pesi. I know he lives.
Sau se da mai ia matuvai male. Ele umale aga whaftai nei fo i aso whapitoa mo le whanau. Mana e fo i le aso Lotu Tamaiti e se fo i lona swing. Ia, e fo wane atua. A o le nei ua mata matou, o le mana ia yo o le pesele na usu le special choir. Whai mai, e le se aso na mutai lo whamaona. Le se aso na mutai lo wanga le lei. Le se aso na mutai lo walofa tunoa. So le mea lea Yesu i mea uma o te whawhetai. Pe o le nganga na mātou a inga. O le be grateful and be thankful. Le nganga whawhetai. God, in everything, I am thankful. Ia, le atua tulo i mai tō ua lea. Whapea, aina o au whaian matu tau loto nei. Ia, ai whawhetai, na alo tōni whanungi na besi. Ai te, ia, o mai, si whānau, ia, e whai ki tau loto. I le nei fo i, whai se la sau, le nei fo i aso le Lotu Tamaiti. I Manuia tele lava le Aso Tamaiti, i o tātou mātua, ta māmati nā mātutua, o le nei o tātou e tāko i na whātasi, e nei se fo i lātou, o le lava mai ona o ngā se ngase tātou mātua i lātou umalawa, ia e se whānau, o e o le mwhaim tātou whātasi o lo ālava tūtou no o whengai mai lātou, ia tuli loa ina pia i lātou, ia tātou tāusanga, ia e nei se fo i lufo o le tua. Jay. Hello. Yeah, whātalo whātu e tātou e kalesia. Ainga mā wō asiasi mai nei tai au. O le Aso Sa, whapitoa mo le whanau. Greetings to our church family and our friends and family, or friends and other family, who are worshiping with us via live stream this morning. Today is White Sunday, a Sunday to celebrate the children and the youth. Beina tala tutina la inga o le atua o ma mo le mau o le amanga whawhetai le atua. Se lama mata au koe iwa whai upi mua o te vi atu a te oele li ima lo uloto atua o te tau atu fo ilo wawenga uma. Psalms 9 verse 1, I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell of all your marvelous things that you have done. And thank you. Yeah, sina mo le mapupu lava. Le mea wau I loa le o la whatau wao. E sili anga le mawha mao le le atua I a te a. E te le taimi o te pisia I ngā luenga, o te angata I whai tau Lotu spa ia. Ia, e umai fo le aso e le I whai aso te talo. Ai e tu mau pele alofa o le atua. Awa I aso te vai vai vai. E mau pele marosi. Ia so te tuli moe I le awala. Ma ia so te sau asi mai tato e kalesia. E be whamana tu mai a te ao. E toi foi lava li no me whawhetai le atua. I'm always so grateful to come back home because this church reminds me to always thank God. It reminds me where I've been, and it reminds me of my hope for the future. And that there's so much to thank God for. This morning I was reflecting back on my week, and I remembered we had a been whawhanau, I le hini ona mama. So this baby was born without lungs. And what me and my team kept asking was,
would it have changed anything? So it was really heavy on us. And we had no answers. Thinking of what the purpose of that was it to make us more diligent? Was it to remind us that God is in control and no one else? I don't know. But it does remind me today that life is precious and it is a miracle every day that we have. So today my takeaway from that baby is that every breath we take, even the 2 stacked breaths of that baby, is to glorify God. And I choose to use every breath I have to thank God and tell of His great works. Therefore, Oh
au sue fua. Good morning. This morning, we're the Pentile family. This morning, we want to dedicate our Lotu to Brother Manuia, Uncle Manuia. Just a year ago, he was here singing with us. He loved to sing. He loved Lotu Tamaiti. And so we dedicate it to him. So we're going to start our song, and my kids will come up. The palm trees are swaying, I can hear the ocean singing, declare his praises in the Ole a whaina tā lotu. Hebrews 11, verse 1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. E pera matau mo se kumitasi, whaio kutasi. O le wha atua le wha lango le I mea o wha moi ai. O le mauti noa le o mea e lea o waia.
Atua, Oela David, Soifua. Talo whātua tatu e kāresia ni tāne au, i sunga i e whi au na whaitua o le o mai fōi ma whaitua i a me se le kāresia e Manuia lava le Aso Sa whanau. Ia, o ne ena pō, o wala o whai Septama, e rei tamaiti o tatu a inga. But you will never forget the fact that we were kids. We were, once upon a time, we were children. So today, Aso, Fidi, back to Fidi, so me ta pese foi le o leva na ta o fani. Ai Deus tu. O pese se lawa no sfun. Pa mai lo Fidi. Pa ai de tu se pa ia nai ni ko le se lawa no sfun. O le Ioannes fufa. Foi o que ele se contasse. E also do not let your hearts be troubled. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father. And I too will love them and show myself to them. Afasamoa. Wafetala yatu Yesu yamia. O te alofa foi ia te ia. O te whaani atu ia te ia. Ai pe taina o su e atulang ta o kos o Yesu fulfa a o uku nei. Ua whamawhanawhana atu i Yesu i ona so. Ona o whai taunga lea, a wale atu atu wale o tau loto. Ia o tau whatua tua i lea tua. Ia whatua tua mai fo i a te a. E tele mea e no fuai ni o tau lota ma ana le ai, o ua o whai atu i a te o tau. O te ama sa au ni se mea e no fuai o tau. Na o whapea lava lea, o uku nei e mātani o whai e a i se mali. Ona o whapea lea atonu, wa a mai lava le nei tusi o e mate whaia. Ona o lea whea ngai o matau a inga ma le wala au pa ia e si o matau uso ko si o matau tina fo i o whenua inga. Ia a le nei tala, o le tala, i le whama whanawhananga i Yesu i ona au so. Ona o le a ata o matau e whio atu. Whai mai, o whe sili toma, wha mai na Yesu o la alu. I whe sili toma, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you know him and have seen him. And Fesini for Filippo, Lord, show us the Father. From my dear don't you know Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am the Father and that the Father is in me? O ia lea lofa mai ia te ao. O lea lofa mai fo ia te ao.
E alofa ina o ia e Lotu Tamaiti. O te alofa fo'i ia te ia ma o whaali ia te ia. So o mā pese se launa se fu. O le au ngani lava lea lau so. Whai mai whai koe wha. Ia wha ula mai. Ua e alofa ia te a. Ia o i loa tino ai. O fia ai e wha kapala. They are still begging. We are still begging. We still don't believe that Jesus is with us. But o le nei lava tatu e sini na lo whangia o le atua e peona ta ua le aino Jennings, Malone. Le alofa o le atua every day. Please look. I will know that a question in the Tama pese te le no pese. Manuia lava le Aso Sa o le whanau, e me se foi da tanto e kalesia, so e fua. Talofa. Ia. E la mo mai. Ia. Au te fia I vai uma lava Tamaiti. E tala mai au no stage
Tamaiti umalava e whanui fua oe ne whai so tōrua. Ia, oe o Tamaiti ti, po te titi, ia, o mai umarunga stage. Ia, o te whia manao, ora, kāma e peni tato pese whaitanga, ia, ai whai, wai rotau rotoa, tato a ina umalava Tamaiti uma whamolmole, Tamaiti uma a whapera vai te iroa e whai sauto kua peoa. Ia, o ea o le Tamaiti. Ia, o wha, tasia tato raina. Ai whale e tato lotu e tau sama. Mai ase pese nā i o lue e Tamaiti peni. Pese whaitanga la o ngā sā. Whenever I need to visit Tamaiti, visit our Sa. I love you, Jesus.
Wale neighbor Aso Sa Lotu Tamaiti. Mafofau le mea lofa na mai o tutua a mani o matua. E whamanatu pēr I le Aso Sa na rua o le topa. O mafofau e upo le li e manatua ina pē le o Kerisiano ina ua watu fu fine Tamaiti le li. A wapau e so o le li Tamaiti. Whaliu leo le li Oto le nati lea o whainei makanona o le aso le te. I nātu mai o Tamaiti o mai iata. O le wabao iata I lato. Whatununga na whai I o na so. Le o whasāsā I le takatane. Le soli mai o le mamalu o le li. Aso se inati fo I motina na avatua Tamaiti I le aso na mawhaiatu ia I le leino tō ngā kuena. Whaiwhai pēr. Ia e usu mai le taia. E leo pō mala e le mea lai tupu I Tamaiti I Gaza. Ona nafi, no sopa ia e Hamas ia tua oi o Israeli. Nau o whaia nei le tau a tele lawa I nai tua le wai. Nei le mate nisi o le tau alona tonu le nei o le rolani o lo whatu. O nofo ala ian whakawhesasi o manatu. Pe whakamafa ea Tamaiti. Pe whakamafa Awa onga le li. Ia ona whiwhili ala I o le tusi lea tātou whaitawina mātai o e nosi kutasi. O pe tōsu kutonu le whāsuku ono. Lenga o le whasolonga le nei o tusi whaitau I le tusi whaitau aso le usisi. O lo o lanu wai le kālesia Kerisiano I tengi le nei. Nana tala I le tōwini. O le tala e masani e tātou. E le ngata fo I lea a o le whaatolu wai le nei o na tā ua o le tōwini e le laka le nei iewa I aso le tōru. O le metafoa mo I tātou. O no manatu lea e manai ale whaitau o le tusi lea. Ai lau tupua ai, le whetalenga le ale li tu mai o Tamaiti o mai iatea. E so ia le wawao iate lato. So o le manatu lai basically e ao whanga o mai manatu. So se mea lava e te manau iai, e mawhai lava o na maua mai le tōwini. Ego leo te lenga le nao mawhawhonga. So se mea lava e te manao ia. E maua lava I le whatuanga. Everything that you have a desire for or experience can be found in the vineyard. O le wikala o le upu o le vineyard e basically is a metaphor. We can say o le community. E mawai lea mea, ma lea mea. E mawai tala whale tonu, ma tala fia fia. Tala whanoa noa. Tala I leola, tala I leoti. Le tō vine utu uma iai. Ia mea mawhai na maua le tamata. So here's the main idea. You can have everything you want in the vineyard, as long as you start out with the proper attitude towards yourself, towards the vine dresser, towards the vineyard.
mōmole nā e te tauna tātou I loa mai na tāna le nei. So, o whai atu nei le li I tangata wharsei. Si whaalomo mai lawa I whataoto lea. Na iei le matai na whailanga tō vini. O whai le ai, o whai le soli vine. Ta pena uma me uma o le vine, ona avatu role I tangata la tō te wa eia mga nurue. O le tenge o le fuata ona uina mai lea e le matai, o ana ona e sa ini atu I fua o le tō vine. Ia pangale, o sasa, fisioti, fitongi maa. Whapea leo le matai, o masama ili maua le message lena o atu mua e rana tōtoro. Mai fui la ia wista kata. Ia mela metasi. No manatu lo leo le matai. Ena la avela ia ilo wata atonu e ma ai mai tangata ngāru lue vine. O, le suni lea. O le atali leo le matai. Atonu e ava mai ai atea. Ia walatu le atali o ma ai mai tangata malue vine. Whamaila lato o ta, o le tangata la lea le umarone to ina sosoko mai. E leo mai a se tato fisioti ia teia. Se tato sai o ia ma fetongi ma. Wa o ia le afa au ina o tato moloma. Ia le whainola ia le ni o le fisiri. O le ala le mea tuku pe a sau le matai e ana toki. Le ame tuku. Whamai first say o le ame o tonu lava e te tau me whai. Mea le atuku o le a seki le matai. Le pule o lo I tangata ia wa aia le vini. Ese lato. Atu nisi tangata wa aia toki. Whai atu rola I o le e seki le tua le to vine mai atu le tua. Wa o sa ini mai o ia ni fu o le vine. Ai pangale o le maua mai atu le tofu o le tua. Io na oto rola I o whamai le li o le mea na tulafo ina e tufu ma whaifu. O le maa na tulafo ina e tufu ma whaifu. Le a pea lea ma atu ni manu o bitu. Ese le whetau e le whetau lea ma mea lea tuku nei le kasa le paise a. Lea nga fōi na tawhea le malo Israelu ina ua uma le tātou tama lea e whamatala so. Whatu ato e ake lawa ina ua uma le tau wala nonua e le awhi pese lau whalina. Nā le na whatu o le malo lea wa tapu nei o le malo Israel. Na whai e malo o whatasi, iei fo I le sawa le malo o Amerika. The United Nations e whatu ro lea o le malo lea o Israel. Mai o atu la tangata I o. O lai e tangata Palestina. Tangata o lewa na nofo o ina. Io na amata rola I o le melea. Lea o whaipe lapa ma whaipe lapa, le alina. O le seki whanua o nai tangata nei ai. A watu tupe I tutonu nei ia si I lunga le tau whanua na tangata mao mea lapa lato te mawhaia. Gentrify out tangata Palestina. Se fulu ma le ono tau sanga tau ai. Na amatai le leo lo tupu nei. Le ua ikua I na pāre tau e mai aso le whatahu mātu. Io te whakamolomo atu ala I tau lau le tau e pese I e atonu e mamau I le whakalomo nisi. E mo I la tau lawa o lo nofo I le tala le nei ma le whaau o wina o le whengainga le tua ma Israelu ma Abrahamo ma lana whana. E fito I tonu lava le mele o lo tupu I Palestina mo tātou whatutua. Le mawhaina whamai tātou e leise mea whai ngai tātou whamai ke riso. A
whapea whaina le tasi tuti. E longo uma I tuti no. So na te pena lava la mo Tamaiti. E na upare tau e restaurant. Ona manatu no lese au mai le whaitau le tuske tau waso I le neme aso. Se yo tātou mawhau ia. Moni lava le nei. Le peru e whatau ma ai o me tu. Le ngata sala I tangata Palestina. Ia e sala I fo tangata Israel. I struggled a lot with my message this week because I was straddling the reading for today and the fact that today is Children's Sunday in our community. As I was preparing, the war broke out in the Gaza region, and for those who don't understand, you ask why there's violence in all of our hearts. Why is there hatred in our hearts? Well, the answer is very clear. We were taught that. We inherited it from our parents and from our grandparents. Ask the question, why did the disciples restrain the children when the women brought them to Jesus to be blessed? Why? Well, for whatever reason, but they saw their parents do it with them. They too were restrained to approach people in authority and the rabbis. So they thought proper to restrain the children of this generation from approaching the Lord. But the Lord said, suffer the children unto me, let them come to me, for theirs is the kingdom of God. Le tufa te singa la o tala nei, o le tala I to vine, ma le tausi whengai ngau tangata na ame I to vine, ma le o ngā tutonu le nei aso, o Tamaiti ma tupulanga na le vaoa o tātou atu. Na o manatu lea tātou te maua maini a o oma. Le tuwhatasinga o tala nā. O leisi mea e ma manu ai I a Tamaiti e whaia oma. Mea le tātou le homework. O tele lama o whaia oma, o le to e whaia e la tonu mea le nā. E pe o le mea le nā na o mola mai e ia uia. A umona whaina lecture I le aonga, o na whamaila I o whia mai, a wela lau homework le whai, alu le whale, mane o mātua ko I tangata nei, na so swani lau homework. O le mena o le to e whai e temi nei, le whato ai loa nei tātou ina ua, bisi le COVID. O tātou I loa ai le manatu lea sai whai a onga ma le uni. E whala mo lango a tātou forfolanga, le malosi o le mawhawhau o Tamaiti. O se manatu whau manatu lea. E se mane no le manatu lea o lo tuli loa e le o lea lea. E tā ua Tamaiti. E tā ua Tamaiti. O tā ua lale nā e sau mai whawhau. E sau mai tutonu. E tā ua ma malosi le Tamaiti, leanga o le mea pi I le tua. E sau mai le mea amata mai ai le whatawaina o tangata o le tua lea. Ia, le mea leo ko whainei e pese I ua tā ua Tamaiti, o le mea lea te tau na muli atu. Lea o onga I le mea lea, manao I e Tamaiti. Ia, Tamaiti e le loa e lato. E le lei ma le aka. A leo whai atu le li au mai I nei si ia o atu. Tu mai Tamaiti o mai I atea o wāwha pe I lātou. Le
malo le tu. So le ala le mea I Tamaiti. E whamanatu mai e tātou le malo le tu. Le winga le o Tamaititi. E manua mo fia lona lotu. E mamo fia. Fragile. Isi tū tupe na, he's innovative. Curious. Leia sta mai tite le tele ngan fisini. Le vai au na tua. O te tite fisini lava, fisini lava, fisini lava, fisini lava, fisini lava. Mai le li fa peo la to, o fai mo la to le malo le tua. I leo tangata e maoni tani e whai mo la tōre malo le atua. Au Tamaiti. Tamaiti Vesini. Vesini pēa, Vesini pēa, Vesini pēa, Vesini pēa. Tupu pēa mo la tō whatu atua, ma tupu pēa mea fōu e whataitai la tō. E o fo I lava I le Lotu Tamaiti o le nei tō sanga. Fōu na whaale mai. Telefoni mea fōu e tātou maua. So le asa o onga mo tātou I le nei Aso Sa. Whataua Tamaiti. Helo whataua lea sau mai whafo. Le tuli e whia onga le me mana o Tamaiti o tawuri le iai. Le o le whataua ina o Tamaiti sau mai le mea tāua. E sau mai le soifua ma le ola o le tangata. You start with the idea that you value, that you are worthy of respect. That's what Jesus said to his disciples. We need to make these young people important. Not because of any external validators, whether it's their mother or it's the disciples, but it's because of their connection to Source. Because theirs is the kingdom of God. These are the people that are worthy of receiving the kingdom. And then, of course, depending on your level of analysis, you can say that kids are impressionable, they're open, they're malleable, they're innovative. Those are the attributes of people that are in the kingdom. O le aso Tamaiti e le o se, aso e whataua e nai Tamaiti, nā o le nā. Le aso e whatonuina ai matua I le mea te tau na whai. E whasaoina e fōi whia onga pe a whapea o se sēra lato ma Manuia o Tamaiti. Ua perisi lea mea na tuku I COVID. Ua vai atu nei matua I no wana nofo. I le whale, I le ao o ina o Tamaiti ma le curriculum, ma le pedagogy o lo whao ngā. Valu role o le uro mātua whi mai. O mea ia e ako whai a oma I atu utu. Io na amata rola ia o na. Whaasa o e mātua mea e rola tōwa a ngāna. A batu e le atua le mea te tauna whai. Na whaasa o rola e mauaro lato mārosi. Mauaro lato toa. Tā ua lato whanau ia lato. Le la susupe e nei le tusi o tātou whea mai mai tātou. Le ua matai o na whisiringia, le manu lauti lea, le ala manu lauti. Wha mai e whalango lango le o ina o Tamaiti. I le vai o ia I lato. Ese mai nei lo le mea na o ina I tātou. Alu le lama. Tau whetuli ma whawhau. E malo losi ma whawhau la 18 o tau whetuli ma whawhau malo losi.
le mawhai lava na e sea le tovine o tātou o le tovine le tua. Fe tau siapi tangata marolosi ma tangata vai vai. Tangata mau mea fo ko whaasoa mai a lato me tangata e reini. O tama vale fo i whaalolomo i tama poto ma tamata mai. E whai umale nei mea i le mata sau o le tovine le tua. Nāe ma o umai tātou mea tātou te manao i atu. Wa ai atu nei nāne ri ua vale tu lima e le whanaunga Israelu. Le whengainga na mai e le tua ona otorola i e ia le nati o le kalesia Jerusalem. Whamai le maana tu lafo ina e tu funga whaifale. O le a vea nei ma maa tu ni manu o bitu. Tangata pa u i ai e a whaina, a pa u fo i ere maha i na tangata lena. Ia o na whale tonu leo ue. Leo pā nei na tau e lau ele ele nei na lau mai na ni. Leo lewa na whaia Israeli se tangata Palestina. Leo manatu nei Palestina, tau i masui. Ia o tofu uma malo te tele nei ma malosi ni ukilia. Orona winga ma whai ama nā whaena tātou i mea rutuku i ore lua i. Sini la mo tātou o le ala tātou mea whaina lewa i asu. E tofu a tangata malana tāna. Taun tātou te talo o le file mu. Talo mo le file mo le ngata le taua le Fonei, a le taua le Ukraine, le o lata le mua tau sana. A le latu o mea tau mai nei Amerika. Te talo mo le file mo. E le mawhai una le a whaina e tātou. E a whai e le file mo i si tua roa lata. A mo lango i o tātou ngā ruenga mo tātou malosi, a lo te whai atu maka. Tō vine lava le ne tasi o tātou ngāru moe ai. A le momona sa ile tātou le file mui o tātou loto. O tātou loto e whale a inga ma au aina. E whape nāwha una le maua le file mui whafu. Lofa le nganga o le tua e whakapura atini. E winga monio ana a fionga mo tātou. Tātou whamina tuina le aso e whanau le nei tau sana. Le maana tu lafo ina e tu funga whaiwhai. Le aha bea ne ma maa tu manu o pito. Ia tātou whai una nei sa lina e pese o sami o whi pese. Pese se lau fitu sikuma leoni. E tātou te sa atu. Le maa loi le maa. It's
tala e te penau na Saminga i Washington e no mai loro tino ni liwi nei le aso mafua o le aso lea. Na malanga e fo, nela a tū tato pule langa i aso lea wao. I aso fuina. Ia pauna mea o i fasisi nei natu a i nisi fulanga e mau atu tato whela tusi. Ia tele ia tato nu'uma tato kalesia i te aso o tato fatasi pēmai sunga tohina i aki reti totu liala na ngasa ngasa o whenua e tuku ia i le aso o mamae o faso solo abe na leno na rosi me le whawhitai mo tausanga whawhitai whai tato kalesia na lei malanga ia kauna mea o na tuaina e umbia lava ia tato te ape na se lau ne aso tato whai tato. Let us pray. We thank you for this opportunity to lift up children, not just in our community, but the world. We ask that you be with them. May we be reminded of how vulnerable we were at one time, and how your grace was sufficient to keep us, to sustain us until now. As we go out into the world, we ask that you give us the boldness and the courage and the discernment to see clearly what your Spirit is calling for us to do. We ask this in your name. O mātou o le singui o le nei tāpua ima. Mātou maua foi mori mau le lei mai lau whanau. Mātou taro le i papa e loe le nei mai aso. Whakumanga whalenganga o mātou maua i o wala ese. Sanga maua pei mātou le malosi ma le toa. Mātou te atu ema mori mau lo mātou whatuatuanga. La mātou tupua. E tumo mai o mātou runga le alofa tuno tele o Yesu Kristo o mātou ni whaola. E lofa muti vale o le atua tamā. E man mawhutanga e motusia malo nganga pa ia. E runga rei ai mātou ma la whanau i le rolangi awa. Nei se yo i whakawau whakakola. To